نها أمي درباسي برجيا خوشيا لقل دوستان ببن ده بشي خوشيا لقل دوستان ده نویسکار فراد جواری میوان مية فراد جواری بودما 40 سالايا مجولي نویساندنية يعني چل پرتوک حتی نها چاپ کرنه جبر وی که جالیه وزارت روشنبیری و هات خلات کرن لهریما کردستان نها الاستودیوی آماده امی جه بپرسن که دوان 40 سالان ده چه سرپیهاتیه نوی چه بونه و ویجنها و پیوه چه بکه و از باور دکم 40 هجمارین کوواران و دمیجی درخستنه و 40 سالن نویسکاریه دیگه و 40 پرتوک درخستنه رقمی 40 مهمه ایرو سالیری باب زين هم 40 صدفه يعني شيء منتظر بخير بي توقف خيراتي كرم كان زور بخير بي جالكس باسابه ام ايه سي 40 سال تمن 40 پرتوک 40 جماري غوفاري كوبارا نودم صدفه يعني شلون او همو بيكوي چی گفتو باسكو تو سال بيجي 40 دبيني 40 سال بري كتابه مدركت من نالم 40 سالي الله 40 سال نوسري بله قاعد حتى صالي لا قصي سنگر سپاس راست وقت جناب دجی کرم کر کتابمنا پیشی بری به 40 سالی درکت سال 1908 ده كتابك شعر أبو بناوي إيريش تكن أو سال از دناف چالاكيا أدبيات كردي دمم بيكو از يعني بيجي بزي سال كتابك در بنويسم أنجي ورقرينم قباك بو 40 سال وأز ليفا قريم مديد كو دزكيف دي سال كتابك دركتيه يعني كتابة بيشي سال 1908 دركت آد دوا سال 1908 دركت ويش دوام كر بياوي همو صالح هما بيج جانا النا جاري وابو كل صار كدوانو صار شبو هيج نو جبك يعني افتشل كتاب نكو دفان شل كتابات بيستوان ورقرن يعني ورقر زمان دين بو كرديه بيستشي من نويساندنن و دي صالح حزام نسدو حيشتي دش خواز دركتن دربي ولد يعني 40 سال نجي السويدي دجي بس خازم بتشكي بقرن بس بيكا تشيروكي مثلا كما افراد جواري ودمي برياردا بنفسينا كما مثلا نبو تشتكيدن بو نفيسكار بس بيشي بو سياسة فان خورتك بو بس كت زوكت من سياسته يعني دشانز حفظ ساليا خده بس كت من تفكرك تشب ويشاغ قالك دباكري كردستان قالك تفكرين تشب تركتبون اجي يك كتبنا بيك جوان ريخسنان پر باويكي اكتيف هس كتبنا يعني نفشي من باويكي پر چالاك دكتبنا ام چپون ماركسيست بون بشبروج ما دخانت بكومي ما كتاب دخان ملسه مناقشه دكر ليجبرك بتشوكي اخو يعني بريكو اسبب كومونيست بريكو اسبب چپ من مولود خواندو مولود باتي او مبلوغ جبال فرع عربي مخاندبو لقاوك اسكت من نفط تفكير سياسي دقل خواندنا ليتراتورا تشابيتيا ماركسيزمي بدست خواندنا شاعرين قردوني جيكر قاوك من او خواندن بديت كرمي نويسكاريه هندرم تفكير بدست بكر يعني بتركي دخان حمو برهمي قم دخان هي بتركي وكردي تنبو يكن برهم شعر بو برهم يكون بدخان شعر جمع دخان ده يكن برهم كتون نفيس بله يكن برهم كم نفيس شعر بو برانيش خب شعر دست أنا شعر ده لجبك هنجي لكردستان تركيا شعري نتويو أو يعني شعري من هناك شابيتي بون زيادة أبيني جيهبو مثلا من أبينك يا من دور جيرو بلنغازة من أبينك يا دارن دلبر وآوازة من أبينك هي هفالو استنبال زايوك والنمرة أف اللي بش كتابه مخستبو شما هيد بيرامد ماين بجبر كريه جبرك قبا أزدر كتم صالح حزار نسود حيشتي ده درخستنا وان كتابه وي كتابكم من النبي سانديه قاچاغ بو من حمو أزبر كرن جبر كرن حمو دفتر آخر مش جبر كرن تاني سنة وان من النبي سانديه شعر بو بقاسي كنت ترى كتابك بكل دور حموي بلا بركر حموي من البركر حموي مش بركر والله ما هو بسعركم هي بدأت تزاني زربي شاعران أو كذا ينوسن شعر كان نشان أو بهري شان هي كذا توان شعر يخوان لبري جواني بخوينن
زنی هەر چاوە لەبەریە کەن ینی ئێستا زەحمەت لێ هەنگیش بەرکو قەدەخە بوو یعنی من نکرد بە ئەو دەفتەر دەرخستە لێ وان نکاری بوو مێژیم بکۆلە من مێژی هێژی مای یعنی زیاتر مثلا میلاده لسر کیجان بابتای ده ادبیات ده نویسکاری ده بابتین جواکینه بابتین سیاسینه رمان چیروکه نه وهابو ما بشعري دست بيكر از در بس چیروکی بوم یعنی که وقت در کتم در وی ولید سال دست بيكر سالن حشته دم چیروک جدی نویساندن پاشی از پشتی وشاندنا 5-6 کتابین چیروکان از در بسی رمانه بوم پیش 20 سال داوی از رمان ده نویسینم در رمان ده مجاری مهرتم مروبن انسان تا کسن گاوک از تا کسش دگرم ندبن نه با آرمانجا پروپاگاندا که بله روحیت آوان مرو از دگرم از بیشمش مروفک دگرم لیج صد مروفکی چه دگرم جسد جنه که جسد تفگره که بیاوایی یعنی فیکشونه چکریه لی بگمان بناف دکن تفگره دکن حرکتی یعنی بالا من بیتر سر مروفایی ایجار اوای نویسندنی دکار رالیست به دکار پست مدرن به دکار سورئالیست به او چیزی گیدن یعنی بین از خو دی ایزمن ادبیاتی جی ده حبس ناگم بله در رمانه که برهمه که دکار چند ایزمن جهه هبن بوی هوایی یعنی ئەو کتێبانەی کە تا ئێستا چل کتێب کە بیستی وەرگێڕانە و بیستیشی نووسینە هەمووی لە بواری ئەدەب و ژانرەکانی ئەدەبە یان خۆ تێکەڵی سیاست و ژانرەکانی دیکەی نووسینیش کردو مامۆستا از زو کتم ناف سیاستی لی گابوک از در کتم سیاستی جی سیاست پارتی 40 ساله از تجاری نزدیکی پارتی یک سیاسی نبود لی هر چون دیالوگامه مثلا کی بیج مرحبا زب سرچاوا کردنش برکو و آرمانجام هر تم او کو رئیسین کردن پارتین کردن دنبالوان دیالوگ که به دوستانی که به از نبیجم دوی همو کرد ببین یک مثلا زعلی سیاسی ده دوی پارتین حزب جهه هبن حزب جهه پلورالیسم نشانه دموکراسیه یعنی هر چقدر دموکراسی نه سیستمک باش بیجی جبر کج دموکراسی سیستمک باشتر تنیه فکر اینجا هر تم باشه ایمن از بخوام و مگوت زو اجناب سیاستی درکتم تشتی که دنیویسیم ادبیاته دبکو هندیش از بنویسیم سیاست وانجی حز نکن دبکو دیرک رخنه پێیان گوتووی کە حەز ناکەین لبه پێیان گوتووی کە حەز لەم بەرهەمە ناکەین ئەم بەرهەمە باش نییە سیاستوانان پێیان وتووی وەک تووشی ڕەخنەبووی تووشی فشار بووی یه سیاسی ده يعني بله جاليه دبكو بيجن مثلا چا بيجن من چیروک لسر کشتن ناموس نویسنده بو بری به 3 سال 4 سال بری يعني گاوکو کچک بيدل ديو با دجي كيدن حزدك گاوکو برا و کچه دکوجه افد كولتورا مد هي جسدي يكبر هزاري يكبر مليون يكبر جي هي ود ادبيات يد مليون يكبر جي دفيتو بكره مثلا قبل من أو نبيسان هن كردار خنا قلت نشما هزار تشتمي باشية تشما السربيد نبيسان أما سر تشتي خوي باشي بنبيسان سر خراب سر تشتي خراب شي بنبيسان إذا قبل كويس دنبيسان أز يعني جبالي أز عالي ناقرم دكاري مثلا بهن عالية خوش بهن عالية نخوش به لأرمانجا مش ناو كذلك كيف خوش بكم عليك يجي حرص حقيقة بلي لقورا فكري خديتشم جبر أزوج بقول يا ناس ياسيم نبر برسالة تاريخ نامم كباكو دنيسيم تريش خبر برسالم وش مروي كذا عبادكم لقوا كذا عبادكم جي اس قدروان ناقو هرم از بيجي مز مرونا عبادكم فيكشونه از بخوش جانا كباكو كلمنا ايديش بيدكم فيكشونه شكريه دبراستي دجبو من دبراستي ام بين سر مثلا وزارة روشنبيرية هريما كردستان وريخستنا بمراسيم وخلاته چاوا مثلا چيبو افيك بگمان يعني اس كيف خوش بوم بچل سال از بيزماني دنويسينم 2018 من اكاديميا السويدية خلاتك برخباتين خو ورگرد
ویژه گله که خوش کردم من بیشم او زمانی که ظلم له هاتی کردن زمانی که هاتی پلچ کردن گفت که دکش قصر و قناعن قرالیت مروپه کیف خوشی بود دلشاده ایجار گفت که جالی ملت مروته خلات کردن بهتر کیفا مروته اصرتون بید بیشم افرمک گله من جده افرمین ملت اینده بهتر من کیف خوش دیگه لو ما يعني قبل وزارة روشنبيري ولا وان بريارة خلاطة قلم زير دا از بغرور بوم كيف خوش بوم كو 40 سال من بزمان في ملتين ديفيساندية قبل وزارة من از بيجم عامة كردا قبل تشتكي وها بريارة وها قال لك كيف خوش بوم بيجمان سينورا رادك يعني ڕەوشی نووسین و ئەوە چۆن دەبینی ئێستا لە کوردستان لەم دوایانە ژمارەیەکی زۆر لە قەڵەم و لە نووسەر دروست بوون کە ینی کتێبخانەی کوردیان دەوڵەمەند کردووە لە ئەدەب لە سیاست لە ژانەرەکانی دیکەی نووسین ئێستا ڕەوشی نووسین چۆن دەبینی لە نێو کوردان بگشتی ئاژی ینی کوردستان بگشتی از بیجم جبر که ام بزرگای جهه و بالفبای جهه دنیویسینن زیاده هایم کردن باکور ج ادبیات کردن باشور چه نابه هر چوا های ادبیات وانن یا ج ادبیات حزین کردن باشور جمع کردن باکور که بالفبای علاتی و کرمانجی دنیویسین چه نابه زیاده دقل ورگری ایدی ام یعنی بخیره ورگری ام زنه مثل باشور چه هیه کل سر باکور بپیوم ام بیشتر زمانی که هیچی نه زمانی پرورده اید دبستان دنیای خواندن زمانی که هیچی سرشی بخورتینه نه کریات بده که کاریات بلندتر دکه دگل ویجی از دوینم که چو خورتن کردان به تایبتی جبده من داوی گاوا کو دیچم از دوینم که بهتر گنجن جاهل یعنی اکوتین میشن لکافه آن گاوا کروجه امضا صحبت ادبیات چه دبه دبین همو خورتن گنجن و که چو خورت خواندنن همو انیورسیته دخوی نتنه گندی ام بیشتر او زمانه که هر چند ترکا کوتی زمانه گندیای نزانای نخوندیای لی از بینیم که خواندنن ایدیل زمانه خودی دارن لی پیش روز زمانه کی بروشا سیاسی وجی گریدایی یعنی ام بیشتر گاوا کو استادیو کردایی سیاسی لباکور چه به زمانی کردی ایدیج مالی در کبوته کب دبستانان دبستان یکی حتی انیورسیته پی بخواندن ریو دریه نوح لبروان وبه ادبیات کردی جی و بگیج درجه یک بلندتر یعنی دیگر ویر روشا کامباخشی از دیگران بیشتر که چه خورده کردی کدی نویسینن درجه بلندیه تو احتمال هنه جاره کدن تو دست به درخستنا کواران و دم بکی کدا من جیته ده ابو سنگر چند نویسین من جید نودم ده بلا بون گله کی پشتگیریا مکرن جواز ببم نویسکار لیاز نبود نه نویسکارش مدار نکرد هیویدار گله کی جیر بو براستی جی چیروک کتت بیرامه چیروک پروخش نویسان بو هگر بنویسانه چیروک نویسه پر جیر بو دوام نکرد چیروک هیویداری روزنامه‌وانی باشتر بو نظام زیاده تر بالا من کشاند بله یعنی کیجان عالی مرو خود بیاجی هگر او کرمی ادبیات بتر هوا ته دوام بگره لی او جوی چیروکه دبک و چاقی من دخواست جنجی پر یعنی حتی من بخواه گاوا کوارک بنابین نودم درست او جی چل حجم درکت 10 ساله جبوک اجنا تشویق بکم من جانا بنابی مستعار بنابی جناجی دنویسان کواری دم دگو بنابی جن دنویسین جبوک جن جنی دیجی بنویسین هم بده جنا ایجار از باور ناکم که از ایجارک دن لکوارگریه بگرم او دمک بود درباس بود و دم با خدا کرد لی دم کمی از ایجار بنویسندنا رومانا درباس زۆر سپاس مامۆستا زۆر باشتر سەرکەوتوبی ئەو خەڵاتکردنەشت پیرۆز بێ شایستە بووی بەڕاستی بە هیوای بەرهەمی زیاتر و بیکێ 50 و 60 و ایجار قلم زیره براستی قلم زیرینه ناوی خلاتی نوسا سرچاو خیرات گلگی خوش سپاس جوی سرگرتون سرچاو ممنون